Balam, sen men söyleşeyin dedim hele. Aytırыңыз ата. Apam menen söyleşip, mınday oyda olgatası. Balam erkek jigittin, mınday жүргөн туура келбейт. Мүмкүн bir kız таап үйлөнөрсүң. Ата, жалғыз емесмін. Акжол. Ата, мен сізге айтып отпаймын ба? Мен башқа біреуге жүрегімді аша алмаймын. Мен қандай үйленем? Белегім апа болып отыршы қыз таппаймын деле. Тапсам деле мен аны сүйе албаймын, ата. Бақыттылы қыла албаймын. Кордойм. Ушунун баары кимге кереги бар, ата? Жок дегенде баламды ойлобойсуң го? Балама өзүм ата, өзүм апа болдум. Кыйнабаңызчы мени. Ушул убакытка чейин un чыккан жокмун сага. Мен бир жолу койбойсуңбу? Ата, эгер жүк болуп аткан болсоң, ачыгын айткыла. Акжол. Уксаң боло, Акжол. Акжол! Токточу дейм. Ата, жайыма койгулачы суранам силерден. Эмне болуп атасың? Эмне атаңа үнүңдү көтөрүп атасың? Апа, болду, түшүндүм. Кереги жок, апа. Токто. 6 жыл өттү. Биз да кыйналдык. Эч нерсе деген жокпуз. Силерге эмне оорчулугум тийип атат? Айткылачы. Болдугулачы, токтоткулачы, ата. Атаңа тирек болдуң. Өзүң менен өзүң убара болуп жүрөсүң. Өзүмчүл. Көкбет болуңуз.